South Africa mabandla kamjukane kandaba nonke ngiyanimema nje ukuthi sike singene esigodlweni sika dokotela Mkhulu Ncwane sike sifunde ezinye zezinto azobe sichazela zona sebeyayazi ke le ndoda abanye bazi befise ngathi bengayidlalisa ukuthi indoda ehlala ibhekele noma indoda engabonakali ungamqamba ngegama othanda ngalo zimbili ke lezi insizwa sezindala noma zingekho ngwevu kodwa isebenza umsebenzi wethongo ngokukhulu umnono nokuhlengeka nokuhlakani bokuthi azijahile igqa ayijahe kuduma kodwa zithi umuthi wazo oyokwenza ukuthi wena uphinde uxoxe ngabo ukuthi bevele kwi-channel ngizolokho ngikushilo njalo kube yimi ebengilokho ngipressa njalo ngithi ngeke ndoda ngeke kwenza umsebenzi omuhle kanje uqeda ungasabalali ngize ngacabanga ke lona leli iqhiya neqhinga lokuthi at least angizobaveza okuningi enizokuzwa ngathi sisebenza sa radio sibe sisebenza bukhoma njengamanje sikanye nawe ungashaya ucingo njengamanje we are live sibukhoma sidinga wena ukuthi nawe ufake wakho umbuzo kule ndoda ukuthi lento ayichaza iyakwenzani lokho once wakhuluma ngo3 days ngempela nemkhulu also ngifuna ukusifaka lesi sixhiviso because baningi abazozenza lamadoda ngokuthi awaveli bethi mina lo ngisuke ngikhuluma noMapholopo ngiyakucela ukuthi mawuthanda ungayihluphi ngokuyakubona ungangifonelile mina qala ngami mawuthanda ukuthi ngikukhaphe angizokucharge lutho when it comes to lamadodo kwamanje ngizomane ngikuthathe ngifike nawe kubeke esigodlweni beqale bekusebenza kodwa ilaleli si address kuze ungadideki wazi ukuthi baku office number bani wazi futhi basebenza ngaziphi insuku dokotela omkhulu asikubingelele sikwamukele kusebenza siyabingelela baba siyabingelela pholoba nesiyaviva TV1 nethimba lakho siko Ncwane la ekhaya ngiyajabula kakhulu Mkhulu Ncwane ukuthi sibe kanye nawe sila esigodlweni sakho lapha ngaphandle eceleni kwaso kunekhemesi nalelibukeka kahle njengalendlela esibuka ngayo la esigodlweni ngiyafisa ukuthi usilandise khehla lami mhlawumbe uzoyibamba into uyichaze makuvumelekile unginike ngesandla ngiphinde ngithi ukubavezela abantu eSouth Africa yona ukuthi yini mhlambe osiyiphethe la uphethene esandleni ngizokhuluma ngana intelezi yami yezimanga intelezi yakho yimanga lentelezi ivusa idlozi iyaklina wena waphushunelwa isisu wena onamabhadi wena into zakhe ingasahambi kahle wena ongaphuphi kodwa ngithi wena othi khona into ezikhalayo endlini ubuyilande lentelezi ihamba nensipho yayo uyageza uyaqhuma uyachela iphalazi intelezi le ayiphalazi imanga i250 hamba kanje awunike lapha ngibuka na kuba insipho le yebo bese kuba intelezi yebo ba okay makuhamba kokubili kuba imalini 250 ba 250 yebo ukhuluma ngalentelezi njalo udokotela ehamba nalensipho uzothi umunye umuntu intelezi emnyama khonto yenzayo ekukhanya awunave dokotela hayi lethu ukukhanya ngoba hayi baningi abayincomayo ibaningi futhi basizile lentelezi okay nangu komunye uyayifica la emakethe uyayifica naserank yadayisa ibhali ukuthi Mkhulu Ncwane herbs yasibhala ukuthi intelezi yezimanga uhlukanisa ngani ukuthi ayitholakala emakethe le ayitholakala ngisho kakhana ayitholakala indawo ngaphandle kwala ekhaya esigodlweni into zala ekhaya uyithola la ekhaya kuphela ngaphandle mawuthi ucelile sikuposele kuphela okay zonke izinto zala ekhaya uyithola la ekhaya chela geza qhuma naba ngalophela uyaqhuma uyachela ebusuku mawuzochela ufaka ispirit tablespoon ye spirit mawuzochela okay ufaka tablespoon ye spirit inkomishi yolwandle okay ufaka amanzi abilayo mase uyachela phandle nangaphakathi ekhaya lakho phezulu kwendlu hwaye wenze yonke into manje ke kune number la ezintathu khona ka 079 khona ka 076 bese kuba nale ka 078 ngabapha yini abantu no inamba ongabapha yona ile ka 079 079 no 710 710 81 81
20 le eyesibili ethi 076 eyomfana wami ohlala la eoffice isikhathi esiningi mengingekho bengamthinta naye uma befuna ukubhuka ukuthi bayeza ku 076 274 6071 6071 mase kube eyami ke u 065 929 1574 1574 asiphi amen 065 929 1574 lesi siwasho ngibona emva kwesikhathi singakanani ukuthi imali yami ngiyicwelisa ngamahala kusukele insuku ezinhlanu baba siyagarantela uzobe umuthi usuyikhulumela mfuthi mawunenhlanhla ezintathu nje uzobona usucula uthi hawo amen asiqhubeke dokotela kunesiwasho la somsebenzi umuntu ofuna umsebenzi lesi lesi siwasho sihamba nento eshiselwa iCV kube ibhodlela lenhlanhla kube insipho kuba u700 uma ufuna lesi siwasho sihamba siyiset yokufuna umsebenzi uthi siba ikhombo lesi siwasho yes sihamba siyikhombo kuphela 700 insipho ibhodlela leli mase kuba into eshiselwa iCV esuka iplastic ukuthi nje angiyifakile la kuplastic wakhona ngoba bengingahlelele umuntu mana dokotela uthi ngo700 rand only 700 umsebenzi uyawuthola ngingathola umsebenzi amen ngingathola umsebenzi la amen uma libhodlela lingabanga khona ke mhlambe ngephutha noma mhlambe ngaladuka awuqhubeki lo msebenzi alikubalekile ukuthi ibhodlela libe khona ngoba lizokusebenzela mase uyokwenza interview yileyo olishayayo mase ubhekana nabo ukuze besmile la kwi boardroom bekuthande lo 700 u700 inbani 700 kuphela lo 700 dokotela uthi ngiukhokha kuwe ngithathe lento ngingakahambisa indawo yebo uhambisa indawo uqala la ufuthe ikopi yeCV yakho yisiyala okay yes mase uqedile ukusebenzisa uyahamba ke usuyo faka sesivumelene suyiclean wenza yonke into engiyisho suyahamba uyofaka udokotela Mkhulu Ncwane uyasilandisa ke ngama product akhona la ekhaya nezinye zezinto zesigodlo ejulile ekwazi ukuyithola makuthi ufikile lana asebenzela khona mhlawumbe masingase sithiwa sihlabela phambili dokotela lana ke ibhodlela lenhlanhla abafazi inhlanhla amaslay queen azobuzwa kuwena nangu mawale libhodlela lelo umawali lelo nali nganza kwethi lo 1.5 umbalo omnyama la ekhaya uyathandeka no gold futhi lena induku mapholo bejule kakhulu enzima ayish malini la doda 1500 only 1500 yebo nkosi yamakhosi abafazi yonke into izobizwa kuwena inhlanhla izoba eyakho la kuyavuleka uvaliwe yebo ngisho uya kwi hearing liyasebenza khona icala engibhekene nale emsebenzini nje ya ungasebenzisa lelo ecaleni olibhekene nale emsebenzini okay South Africa nale ibhodlela mase ngithi only 1500 yes okay mase ngithi ke nina ishimane ndini ngifuna nisondele la nizothatha uhlanga lokuqonywa uqonywa amaslay queen uqonywe abantu abanemali mawufuna lolo hlanga lokuqonywa abantu abanemali fanele kube nemali ngango 5000 rand ufike la sizokulungisa thina uqonywe ama member of parliament ngingasho phela ukuthi ushele umakoti kaMapholo obuyobusumbulele lapho noma ushela umakoti kamfowethu ngoba leli bhodlela likwazi ukuthi ubani lisebenza noma ubani osephambi kwakho ngobulala hayibo ngeke ngimbulala ngokwenza enye yabo ngoba lolu hlanga wasubalekisa dodo noma ngasabamba lulo hayi shabamba lolu hlanga luyinkinga abasebelitholile bayalincoma nalo luhlanga ekukhulunywa ngalo nganiza kwethu alishaye eceleni uhlanga lolu lokulutha ilooting le mawufuna no uyaphoxa amapholo bayikuyona ilooting ekazuma hayi indoda ukwazi ukusho kanjani le looting mawufuna ukuwola
without lokuthi besazonana ufika ukuthi nje shwi uyabona bese kuthiwa ya hayi siya understand kona umfazi kabani yena obemfuna ubani emaclubini ke ngani zakwethu nali asambe to sengizokhuluma ngomahlabekufeni nangu mapoloba umahlabekufeni mana ke sikhuluma ngesifo manje umahlabekufeni la ulapha umhluma umahlabekufeni ulapha ama fibros nama cysts ulapha ama gallstone ulapha ilumbe ligijima eswini uvusa imizwa uyazifunela umahlabekufeni isifo yikho sithi umahlabekufeni ucingo usithole yebo eish South Africa khona ke lela isona sibaya ke lesi ngisho amadolo akho nama ulcer ufike ekhaya nane induna mawunazo ukhotha le umahlabekufeni kuyacaca ukukhotha nje la ukukhotha nje kathathu ngamanzi Nkosi yamakhosi ihambe yoyifuna lento ekuphethe yebo Nkosi yami ayish kobe nizwile ngani zakwethu nangu umahlabekufeni uyimalini umahlabekufeni 150 rand kuphela 150 rand kuphela usuchazwa ngazo ngabona endimeni sisawufaka endimeni ngitshela ukuthi kuzothiwa nakona 5000 njengebhodlela leli nzima la 5000 kuthiwa nje hayi akuzoluma konke ayish South Africa impendulo zenu ikhona kuleli igceke sekunjalo dokotela ngiyafisa ukuthi manje uhlale phansi mhlambe sike sikhulume ngento ethi yini esingayifaka nje ibe challenge kubantu abaready ukuthi bona bafuna ukuvela bazokhuluma ngomkhulu ukuthi ngempela leyo nto uyayenza yini nje uthi lena sinomfowethu isho singahlalanga njenga ukuthi sesiyayiplana ke manje uthi ayisiyavuka kodwa lena hayi abawu5 mapholo babengeza sibenza into yamehlo bebuye bezosho khona la kasiyaviva mahala umuntu sengaphatha mhlawumbe nje ukuthi kuze singagcini siqoqa isho umuntu othunywe yenye inyanga aphathe lokhathi ngangamandla akhe hayi lo thunywe yenye inyanga uyojika la ekhaya ngeke angene ayedeva le nyanga ngeke angene maybe uyofela endleleni eTexini kofa nabanganacala asibadedele beze nje yebo asisabe zinyinyanga asisabe zinyinyanga siyayihlonipha noma ubani fanele ahambe ku line wakhe ngoba nami ngihamba kowami kodwa mawuthi uzozama bawuxoxela abakini usulele phansi kobandayo ngoba simsukela umuntu kodwa umuntu meke wafaka ugoga ubuya kubila ukuthi kubilana uyoyibonela hayi angifuni ukukhuluma kakhulu ngani zakwethu kodwa mina abasondele nami baphila la ngengiqamba manga fanele ngikusho lokho dokotela noma bebabili abantu asithathe only 2 wabantu asizothi nje laba noma bebe bathathu noma bangaba u5 asinayo inkinga ongabasiza nje ukuthi asinayo inkinga kulokho ababhekene nakho uyabona asinayo inkinga baba bengafona nje basho inkinga yabo sizohlala phansi nabo silungisa inkinga bafike nje ukukhanyisa obokubalekile it's not about imali mawuzoba nemali yokukhanyisela lento ifunayo ngoba mawungayikhanyiselanga kuzoba nzima obidlozi izothala kwazi naye enye into engiyithola la ekhaya kusakhanyiswa kanti inyanga eziningi ikhala ngokuthi ufice kuvela ugesi ukhanya usazokhanyisa ukhanyisana ngiyayifunda lento yokuthi ukubalekela lezi zinto zakudala shuthi ulimo oluthilo selisetshenziswa manje ukushaya inamba uyabona mina ingoba ngiclear nje ngihle ngisho ukuthi ngale kokukhanyisa ke kodwa kuphathi noma yini ezokwenza ukuthi sibone ukuthi une interest yalento ozoyifuna uze wazama u20 rand because kubalekelwa nokuthi kuze nombani yabona phela ngene iphara selizwe kahle nalo ngomahlaba esifeni ngomahlala lithi kuze ngiyodayisa obu100 uthole mahala mina 50 rand uzolungelwa la gogo lihambe liyobheka kanti ngcono makukhona okuthile lifela kushiya lizosaba ukuzokushiya lizohamba liyothenga ngakhiwe mapholoba lana into esingasiza ngayo kakhulu ngoba isizwe sakithi siyantula kunabantu abangasebenzi ngicabanga ukuthi lapho esingagadla khona sisiza abantu abafuna umsebenzi nothi yena kunemali yakhe ebambekile yayiqashula dokotela hayi izobuya imali yakhe zekuyena
khona mashonisa ke dokotela uthini ngomashonisa ofuna ukuthi abantu behlule ukubuyisa unina kodwa beyibuyisi hawo lapho ke ngane benqanqazele beyibuyisa lapho ke hayi siyamgarantela umashonisa ngoba siyamnika into lento ngisho nawe amaphelo bangakwenza masungikweleta ngoba mengazi igama lakho yikho umashonisa thatha igama eliku-ID ungathathi uthi ngoba ngiyamazi umapholobo MC Pholobo ungisuthathi ngeke kukusebenza umuthi lapho uma uthatha igama elingalona ikhona insizwa ngapha eCape Town yabantu basebeyihluphile khona nomunye owayethenga icaravan kuyona wayiroba ngamnika le ndathi shisa lento izobuya yabuya imali yakhe ngoba kuzobe namhlanje uhlale ngibingelele ejabulile South Africa ningizimu Africa besinomkhulu Ncwane insizwe embili enamandla nesiqi eyisebenza ngamakhambi esintu eyisebenza ngendulo eyisebenza ngesidala eyisebenza ngemumva zimbili lezi insizwe khona ethedlo bese kuba khona encane ngifuna ukuthi mina nawe sibhejelane diskem iyonto engiyifunayo leyo ukuthi hamba nami eclist ngizokuyisa ukuthi ngibhizi ngizofike ngishiye kodwa ungathambi ungena kwenye indawo uthi ingoba babebhekele sengiqoliwe abafakisana imali ephepha abafakisana imali espa abafakisana imali even kwi-account imali ngakazani the first thing eyenzakalayo ukuthi niqale nibonane if kuukuthi le nto oyifuna inesigci kakhulu ayonakala endleleni makuthiwa iyaposwa kodwa ke labo dokotela bathe igubha abayiposi nganza kwethi nemponda abayiposi ufika la ngoba bayona ihulsile kunosiko ofanele lenzi uyayizwa indaba khehla lami ngiyafuna ukuthi manje sivale kule video kodwa kube khona into ezintathu osivula amehlo kuzo isigubhu sala ekhaya siqala kumalini ngibonga ithuba mapholoba igubhu zalapha ekhaya mesizoqala nje kwesenhlanhla siba u6.5 6500 leso siyodlulela siye esigubhini ke sebusiness sikhuluma ngomuntu kwemanje osebenzayo sikhuluma ngomuntu othexa usazi sikhuluma ngomuntu owazi imali lapho ke sikhuluma ngo12.5 ngoba sesikhuluma ngomuntu onebhizinisi elikhulu nowazi imali khehla lami ngiyafisa ukuthi ngoba kuzothiwa actor ngikhuluma nomuntu oyedwa khona ivoice icishe ifane noma ingafani kahle kodwa khona umuntu ongazi ukuthi isigubhu yini mhlawumbe leli bhakede ukusukuma nje uzosikhumbuza isigubhu uzosikhombisa isigubhu bese usitshena ukuthi ihlukana kanjani isho ungasavelanga ngoba anifune kuvela vele uyabona ukuthi ithi zezungqwazi zonke lezi zithethwishi ngesigubhu mapholoba yiso lesi angisibambike mengikhuluma isigubhu yiso lesi osibonayo isigubhu esenhlanhla mekukhulunywa ngokuthi esenhlanhla sisuke sesakhiwe safaka izithako zakhona zala ekhaya koNcwane kuyezwakala ezijule kakhulu ukuthi uzikwazi ukuthi zenze lezi zinto futhi ufuna ukuthi zenzeke mesithi ke esenhlanhla kuyinto ethi ayibe sisekelo sakho ukuthi inhlanhla yakhe ayingabaleki inhlanhla yakhe ayiqoqeke awukhulume kanye uzwakale okukhuluma olimini lakho kuzwakale izinto zakho ayisheshe bona inqubekela phambili ungaqala unyaka uphela usebenzele emuva usizo lukhona ngisho kanjalo kune 6.5 sikhuluma ngesenhlanhla lapho okay siqhubekele ke phambili mapholoba nethimba lakhe sikhulume ke manje sikhuluma ngesebusiness njengoba ngikhulumile sikhuluma ngomuntu othexa usazi manje inhlanhla nebusiness sekuyahluka manje fana mase sikhuluma ngenhlanhla sikhuluma ngomuntu ozimele nje eceleni mhlawumbe uyasebenza mhlawumbe wenzani mase sikhuluma ngomuntu othexwa ke manje usazi sikhuluma ngomuntu onenkampani yakhe sikhuluma ngomuntu othendarishayo obhidayo manje yebo lesi sigubhu ke sa 12.5 sibhekene nalowo muntu lowo ukuthi ke zonke izinto zakhe zihambe kahle zonke izinto zakhe iqoqeke uma ethendarisha uma efaka imisebenzi yakhe kuhle kuzothathwa yena kuqala kwenzela ukuthi izingane zikwazi ukudla adlondlobale phambili akwazi ukudla iparish ngiphinde ngicizeleleke futhi kuwo wonke umuntu nje ukuthi igubhu lezi ziphephile
akufakwa nje ukuthi kunegazi lomuntu elikhona ukuzwe inyanga kuthiwa sifakwe kunemkhuba nani njoba ngichaza amafutha amathambo nezinto ezijulile zalapha ekhaya esayifundiswa ikhehla. Okay. Into engicizelele lapha siphumile endleleni sisahamba ngosiko lakudala lasendulo. Hayi izinto eziqeda abantu. 6.5 sisenhlanhleni. 12.5 sisebusinessini. Impela. Ngabe wenza amathenda? Ngabe une garage? Ngabe une saluni? Ngabe uwakha izindlu? As long as you got ibusiness elithilo lenzayo. Lezi igubhu nithi lesa sebusiness animnika umuntu othi ngifuna ukuvula ibusiness ninika umuntu othi senginayo ikhawashi usenali ibusiness othi nginalo umzekelo methu nginawo ama truck imezothi nginawo kuyashabalala basuke bethatha into bengakabi nayo impela uzothola ukuthi umunye athi hey nginawo ama truck ami benginakho ukuthi kuyashabalala ngiyawa imisebenzi ngithi ngiyafaka ngiyazama akusezi so thina sakuthi siyakuphindisela kuleyo ndawo bukuyona singabe sakubeka la bukhona sikudlulisele phambili kunalabo kade ukhona sisebenza lapho ke lesiwona umsebenzi waso lo masafikile kumuntu la uzofuna lezi zinto nizophinde futhi nicashe njengoba nicashe kwicamera noma unisuke sekubuka emehlweni ke uma usula ekhaya noma umuphi umuntu ofuna usizo la ekhaya uyosibona ngamehlo la ekhaya okay sicasha indawo asenze lutho la ekhaya uyofica thina bese usizakala ngalokho okufunayo siqhubeke kulezi igubhu ke kube isokugcina amapholoba ke njengoba sike sasho ukuthi umuntu ke onebandla onani mawuthi unebandla amajita akho ngihlale ngivukile noma ibandla inkolo noma sikhuluma ngebandla manje sikhuluma unebandla inkolo ufuna liphakame libe likhulu kuyezwakala ngoba phela nabo abamabandla bayabangisana nani so uma ufuna kuphakame ke ligcwale ube nabantu bakho abakusponsorishayo nani sithi nasi isigubhu siphephileke hayi ukuthi sizoqeda abantu ebandleni asizile ukuzoqeda umuntu kodwa sizoqoqa ukuthi kube nesisekelo nawe sakho ungashawa ozakwenu bakhathela abantu inyanga zibanikeza amahlala kuthiwa yimba phakathi esenta uligqibe abantu bazohlala izibi uyiqoqele ndawonye uyifakile lihlala phumelana obala nani madoda nisehlaleni noma khona enye system yenu niyenzayo asikho ehlaleni ngoba sisho ukuthi njoba sisesigubhini nje sisesigubhini thina esinamakhamba ajulile kancane amakhambe esintu lawe esikhuluma ngawo abazohlaliswa abantu ihlala ekuthiwa litshalwa la ukuthi abohlaliswa induku mapholoba into ebalekile ukuba nenduku induku ebalekile njoba sithi nje induku sikhule ngayo iyona lesidistributayo kuwonke sinikeza abantu abafuna ukuphila nokuphumelela njoba ngiye ngasho naseqala ngathi lapha ekhaya sisekuphileni nasekuphumeleleni Sibonga kakhulu dokotela omkhulu uHlehlanyova uyohlala phansi ngiyacela ukuthi usikhumbuze ama direction ala ama direction nje ala sibonga amapholoba ithuba sibonge kakhulu ama direction alana sisekhoneni lika Phil Street no Queen Street eduze kwa Big Joe kunesitolo sikhanda ama cellphone kune passage unyuka ngalo siku room number 22 kodwa mawulahleke uyakwazi ukufona sithumela umfana lo ngishilo uthi usa trainwa la ekhaya bayombona ngelinye ilanga mabefikile ngoba ngelinye ilanga maybe ngohamba ngenza ukuthi lento ongahambi naye kube khona omunye engazalwa naye kodwa uzokwazi ukuphilisa umndeni wakhe zithinde inombolo inombolo yami ithi 065 929 15 74 siphinda 065 929 1574 Mkhulu inombolo yakho sibonga mapholoba 079 710 8120 nihlola ngamalini nihlola ngale kade ishiwe ikhehla impela kunjalo othi kufuna umhlahle ke ngoba phela sizokuthiwa avalwa sizokuthiwa ukhona sikhekhele mbane uyimalini wona ngoba abanye bathi 10,000 abanye bathi 100,000 abanye bathi 20,000 awukho umhlahle sike suzu less than 10 owala ekhaya uthini impela sibonga ithuba amapholoba mekuye emhlahleni vele kusuke sekujuliwe kodwa noma singabiza la ekhaya ngeke sihambe sifike lapho ngo 3.5 wakho
umhlahla ungakwazi ukuthola lapha ekhaya. Niyawukhetha yini umhlahle ngoba khona omunye ozokwenza ukuthi behlukane labo babili ngoba uzochecka nje into eyodwa ukuthi ulale nobani noma ulaliwe yini bese kuba khona ke lo ufunakala vele imoto yami ilahlekile kuphi iqinisele sebeyishintsha umbala bakayishintshi yonke leyo mapholoba siyawenza wona njengoba ngishilo ngo3.5 kodwa kuhambela kube khona la sihambe sibe singafuni ukufika khona ngezathu ezithizeni ngoba esikhathini esidlule kuwe kulima legcine kulima labantu umthatha umuntu yomfaka emzini womuntu sekuphuma isidumbu inkinga ibuya zizaphi ziza latshelwe khona so yikho ngithi noma izinto sizenza nokusiza abantu kodwa asilwi nawo umthetho siba nemgomo nembandela yethu ekutheni izinto zethu ikwazi ukuqoqeka ngoba egcineni kosuku silwa nokuthi thina baphila abantu ezweni uyaqinisekisa ukuthi imali enkulu la ekhaya 3.5 uma ufuna izinto lezi ezikahle nje ezilingene u3.5 na kanjani singakajuleli ukudlulela phambili mase ukudlulela phambili kusuke sekuyezinye izinto lezo esuke seyidinga izinto ezixakile. Mkhulu Ncwane omdala ngifisa ukuthi uhlakulele la umuntu onento elahlekile iyabuya baba uyayibuyisa yebo baba esikhathini singakanani ngoba omunye ufika uyabona nje ngilinganise ngami ngoba sekobe ihlaya likhona kunenkomo yami nje yahlala 1 week lapha ekhaya 1 week angiphindanga ngayibona endakaze inyamala lemini ezin like njobona isandla sami yanyamalala nje like asekho kanje not ukuthi khona uthango oliqhekeziwe ngathi nje ngaze ngayitshela ukuthi hayi lo ntswempu mhlawumbe kwayithatha wabo umuntu nje mhlawumbe laba banele mithi yokuthi wamaphangi kwayo nje inkomo ngamlandela ze ufike la yakho mapholoba la ngizoqala nawe ngikudodisa ungixolele okay thina abantu ngizokhuluma ngeinkomo ngikhulume nenkosikazi thina abantu imfuyo siyithatha ngento ehlala esibayeni for granted yes imfuyo inemuthi wayo uneziko layo inkomo yakho ngisho ngasuka la iye kwenye indawo ibuyele yona unento enjalo doda yebo efakwe esibayeni inkomo yakho kuzingalahleki kufanele kusebenze isibaya nenkomo zakho zonke ngapha emaXhoseni wayelahlekelwe yizikapa ezu50 wayithola ezu40 ezu10 base beyidlile so kubalekile imfuyo uyibiyele ungasho obihlala esibayeni kubiyiwe hayi akuhambi kanjalo 2 thina nihamba niyoshada ngesilungu nithatha ingane yomuntu ihlala endlini ungayenzi lutho uphume wena uyoganga ngaphandle izohamba mhlambe kwanduku yakhe ayisavuki yes ekhona umahlala esifeni uyabona ke ukhona umahlala ekufeni ikhona futhi umshini oyishintshayo kuze kuze make wamthinta awuhayikoze kukhale wena wolova ngisho emsebenzini ngoba uyolokhu imini la ikhaya ke mapholoba sihamba ngomthetho la ikhaya ka Department of Health siyaziwa siregistiwe kune certificate sala ikhaya nginesam unesakhe mina ngeCovid ngangisebenza ngangine permit ngoba ka Department of Health ngiyaziwa yes so yikho ngithi la ikhaya kunemithetho esiyilandelayo sesiyeke yokulapha ngoba ka Department of Health saziwa nginemvumo mina ngisho ukungena nawe mapholoba esibhedlela mfike ngilapha ngikhipha isikhwama sami ngilapha nginemvumo ukukhomba kuthethe umthakathi wena ngoba certificate enginaso siyangigunyaza ukuthi ngikutshele lokho okay shutha abantu abafuna ukubiyela imizi yabo ukhona wena ukhona lokho abantu abafuna amathenda ukhona la ekhaya umuntu ofuna ukudlondlobala kwebusiness lakhe ukhona la ekhaya umuntu ofuna ukuyogembula ekhasina sikhona la ekhaya nibiza kangakanani ngoba khona umuntu nje ufuna into eqonde ngqo edila nekhasini 6500 fika nawo cash 6 bani 6500 le baba lo shiphi kakhulu lo baba mana laba abafuna yasekhasino abeze no 6500 belethwe yimina nje akunankinga ngisho ngaletha abawu50 yemadoda 6500 awuphathe esandleni kodwa ke kunento efuneke siyikhulume emapholoba mina ngiyakunika induku kodwa fanele kulandela indlela enzokutshela ngayo
ngikuzwile faneke ngigeze kuqala ngoba ngikwazi noma unesinyama noma unani Noma ugele ngeke ngimane yonke ngithathe itapu-tapu lezi yes athi ngeke uyifake. ngithathe induku yami ngikunike kanti wena uyingolele fanele ukhumbule futhi uyaya kudokotela kujova ungasindi ithonga lakho okay mawuzala ekhaya uyaphahla emsamo wakho before uze la ucele uthini ke ngomuntu ongazazi kwasibongo sakhe kodwa uNkulunkulu umbusisile waphila wabamdala kodwa ufisa ukuza kuwena akazi uzophahla thini and ekhaya kusindisiwe ayikho indawo hayo yes Kulayo nabahluphelile webabasondela sondele mkhunjini yaloyakhonizwa yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphelile wona wesondela yeyishiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondele emkhunjini kanokhona uzophila Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondele emkhunjini kanowa khonuzo kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala